lengi kanang hiu. Doa dia sampun cira kopin robani. Mawas-awas. Doa dia natan hana cira kopin rosigribu. Ringni puasiro. Naro prosamu merangkai bukitnya teturi lompah sirat warga beperayo anguruk sira kopin resubimu siap sadio. Naro prosamu naro merangkai puasiro merangkai. Naro Ringni puasiro dadio kita natananu marah mukanya kadang dia. Bobo kita lejokin semayo. Tigra buat kita. Menaruh bersama. Dia kena sirut wantam marang kelong ikan nang dia.
Sang Sugriwa. Antian mawas awas puyesin. Sila sang Sugriwa. Wangan-angan puyesin. Apaan mengat kohanan itu sila aku subali. Antian sampun ang masak penikan ng palahi. Kena yayat di siro kakaningan ko Sugriwa. Apaan siro sang Subali sampun ang masakan ni kanang wala na marwanta ni kanang tengah. Akiwan lo. Ayo po dito sumanang sayo. Mapan hano siro sang Sugriwa marwanta ni kanang harap to kayo makin. Enak yayi mampir dulu sakit di kanan. Waduh alila cito kuya kalangan kayak mang. Singe kakak, yaning sama kana, Sira Dewi Tarasai. Yan makan enak pada singgah-singgah yayi. Enak tuh dilepas siro kakan kayak mangki. Sire. Enak pada sigro yayi. Saire Satu marwacak. Kerasi di depan situ. Doa
Siap. Ingani ke kakak subali puyo ingani ke. Hampura kena yayat kisiro arenjo. Mapanatan mawuruh kita kari mawuruh mawuruh di kanang. Kalau makan. Bantian hampura kena yayat ki. Yo, cek. Ia kena dan bereaksi. Weh, mutu sakit terlebih kanan dia. Ia koboi dia raksi dia kak kembali. Mapan ia ke weh pola ni kena dia ru. Waduh. Hampura kena yayan ingani kena dan mawuruh. Hampura kena kakak. Ayo, itu mudah. Siap. Yan min kene kadiang aku bola cakaya maki. Cak. Yan mungkin ni ulah tu. Begitu yon amreh paten ni kang bali. Awan kita berayo amreh di bicara. Ia tu makada kita. Wang pada muka ni kena ki. Yan mang kana kadiang aku bola cakaya maki kadiang aku itu tu. Ayo kita mojar mang kana. Yan mangkano akong dosa kurang pati po kita. Tanurungan pecah po kita mangki. Subali bukan kata yang mikirni. Enak contoh akan pulang kawi saya tu kayak mangki. Yan dosa mangkano. Dosa kita. Aduh, dia nak berhasil. Saya dohan pecah. Wah, itu. Kadiang apa bola tu kadiang apa? Enak amet pulang senjata tu kayak mangki. Yan makan dulu. Tentu akan kamu sesantu. Jak saja. Kadiang apa? Kadiang apa? Ya tiki Sugriwo lajar dulu senapa? Oh, tiru opin roboni. Sugriwo puyo. Ayo tu kita kita. Ye ki bali kandun nguripa. Wawan ye ki bali alara. Baca sunu. Yo tu makana. Jangan jangan kana ina. Aduh, wah itu. Sampai dia. Subali kalangan tu. Ayo kita gar kita. Ya teki Sugriwo harimau rep makana. Oh, wanara bersama. Enak tu tulis apa sih Sugriwo kayak maki. Ya.